नेवा आइडल सपोर्टेड बाय दिस होम फाइबरनेट, एक सही कनेक्सन DHI होम अप्लायन्सेस, छुट्टै चाहे डिजिटल भोटिङ पार्टनर प्रभु पे वालेट अब मोबाइलमा, भेन्यू पार्टनर टेम्पल प्यालेस क्याफे मरु प्याफल। नेपाया संगीत ख्या नेवा त जिलजी वेगु छगु त धंगु दबु नेवा आइडल हलिमे थ्वेकेनु नेवा आइडल नेवा मसिका बेनु नेवा आइडल सकल नेपालीया नेवा आइडल नेवा आइडल नेवा आइडल नेवा आइडल नेवा आइडल नेवा नेवा आइडल जोजलपा नेपाली संगीत ख नेवा त जिलजी बुएको छगु तढंगु दबु नेवा आइडल हलिमे हापा खुसी जुगु नेवा आइडल ज्याजो ऐतिहासिक ज्याजो कथा न्यागु थुगु नेवा आइडल ज्याजो या मु आजु थैगु छिगु नेपाल भाषा या त मे वो संगीत या माध्यम नुगु पुस्ता तक ठेंका छिगु फा तजिलजी वो मसिका मकेगु ख फाल्कन इभेन्ट्स एन्ड हेबोया नेवा आइडल सिजन 2 या थौया थुगु बो अथेधैगु टप 15 राउन्डे टप 15 बोटिकामी अथेधैगु छिन्याम बोटिकामी पिनिगु परफर्मेन्स सेगु ज्याजोले सकल हाने बपिन्त लस्कु स्याना जना जी ज्याजो ह्याकामी निटु रंगोल्या पाखे लिसै जी मोनी या झाले मोनी नक्तिन जग सुरु जुगुदु छिकापी सकलसित मोनी लस्ता आपला भिन्तुना देशना जना नेवा आइडल सिजन 2 छ थुगु टप 15 राउन्ड अथेधैगु छिन्याम बोटिकामी पिनिगु ना छिकापिटिगु न्हने न्हेबे छिन्याम बोटिकामी पिनिगु ना छिकापिनिगु न्हने न्हेबेगु झोले वेकापिनिगु ना थुकठान्दु चास वेकापिन्द भिन्तुना देछा नाप दुनुगला निसे लस्कुस्नाया लाइभ ऑडिशन डिजिटल ऑडिशन अधे हापांगु ट्रैक राउंड पाखी जिसा नि न्याम बोधिकामी पिन्त लिएको जुल अधे जिसा निकोगु ट्रैक राउंड पाखी छिन्याम बोधिकामी पिन्त लिएको जुल थासा थौया थुगु बोनिसे जिसा छिन्याम बोधिकामी पिनिगु हेपुगु परफॉर्मेंस सेगु जुइ वेकापिनिगु टफ कम्पिटिसन जिया जंगु छिकापिन्स सिगु हेजुल वेकापिनिगु परफॉर्मेंस नाप छिकापिनिगु भोट या आधारे वेकापि थौया थुगु ज्याजो सन छिकापिन्स छिन्याम बोटिकामी पिनिगु नेबया सेगु जी थौया थुगु ज्याजो न्याकिन हो दक्षिबेन हापा थौया थुगु ज्याजो स छि हनि बपि जज पिन्त लस्कुसियागु जी लस्कुसियागु हेझले दक्षिबेन हापा थुगु नेवा आइडल सिजन 2 या जज वेका जियादी बरिसा मेहालामी लेचिनामी नाप संगीत कमी हनि बम भाजु गोविन्द हिउमत खड्केजु चासा वेकायत थौया थुगु ज्याजो स लस्कुसिया जोजलपा सर जोजलपा नाप छिता थौया थुगु ज्याजो स जजे भालाकाय दितना इना व्यञ्जना सुभान अतिहे लस्कुसे यागु हे छोले मेम जज यादी वेका ख मचाबली निसे संगीते थगु जीवन पानवय जना दिम रेडियो नेपाल सप्रशिक्षणे उत्तीर्ण जिया संगीत खेले अझ निपुण जिया दिम मे हालेको जकम खुसे छम संगीत प्रशिक्षक जिया न संगीत खेले योगदान ब्यावे जना दिम
थी सिर्पा वो अवार्ड गथेकी केन्द्रीय मानन्धर सङ्घ पाखे लाइफ अचिभमेन्ट अवार्ड अथे नेवा साधना कला केन्द्र पाखे अरुणा लामा सम्मान इत्यादि पाखे बेकायदा छापी धुङ्गुगुदु मे गथेकी सिमागुले खियागु न दिन्दु जिगु न मतिनादु अथे पासा उगु दिन वैतिनी थी बेकया तस्काहे लुकाउ भागु मेख थुगु मे मध्ये बेकला पासा उगु दिन वैतिनी अथे न दिन दु जिगु न मतिनादु बेक थमिसाहे कम्पोज न यानादिको ख अथे बेकया संगीत गुरुपी ढामल धासा रत्न बहादुर मानन्धर कृष्णदेवी मानन्धर गौतम मानन्धर रत्नमान श्रेष्ठ रत्न बेहोसी माधव दाहाल मन्जु नकर्मी धनबहादुर गोपाली सुशीला अमात्य राजु सिंह संगीता प्रधान इत्यादि ख झास वेकायतन लस्कुस्या वेक ख तस्कहे लोकाउ भाम मेहालामी उत्तरा मानन्दरज्यू जुजलपामा ना पछि तना थमै थुगु ज्याजो स लस्कुस्याञ्जना लिसे जज्या भाला गैदी तना इना प्याञ्जना अथे हे थमै थुगु ज्याजो स मेम पहा कथा झाइदी म जज वेक जियादी तस्कहे लोकाउ भाम मेहालामी रामकुमार सामीज्यू वेक बारे थामा लासा वेक 2037 साल निसे गायन क्षेत्र छाइदिगो ख निसिलिसे वेक या पिदने धुंगुगु एल्बम या धल थुकथान्तु हुबा मुसुमुसु नजर यो सानी नानी अथे हे भिडियो जुइ धुंगुगु मे न्यासी न्यासी बाला म मेजु जिन्दगी क्या है सी बले मरना है ना पथुगु हे मे पाखे वेक रामकुमार सामी धकान मसिगु ख निसिलिसे वेकया मेगु मेधामा धासा जित यम हाकुमैजा अथे हे निलाब्यु इत्यादि ख धासा वेकल आपन सिरपान ललहना कैदी धुकुगुदु गथेकी 2033 साले तिम्रो त्यो हुर्केको जीवन हाला बाल सेवा माध्यमिक बनेको थिपाखे नाप सिरपा त्याकादिगु ख अथे हे 2036 साले प्रेमको मूल्य हाला वेकल नेपाल आदर्श बनेको थिपाखे नाप सिरपा त्याकादिगु ख लिसिलिसे 2037 साले राष्ट्रिय सभा गृह स वेकल जिन्दगी क्या है सिबले मरना है मे हाला नाप लानादिगु ख अथे हे वेकल 2042 साले नाम्चे भन्ने बजारमा स मे हाला वेकल प्रज्ञा प्रतिष्ठाने नाप सिरपा लागादिगु ख थुकथ बेकायता सम्मान याकथ थमै थुगु ज्याजो छ बेकायता न थुगु ज्याजो छ जज्या भाला गइदी त इनाप्यासे लस्को सेना जना जजला पासर एकको सुवादु छितन ज्याजो न्याने न्याके हे झोले छि हनी बपी जज पिनिकु उज क्यागु जी उज लिसे हे छि थमै थुगु ज्याजो न्याका छगु जी दक्षिबेन हापा छि हनी बपिन त जज पिन त लस्को सियासे वेकपी पाखे उज कयजना जजला यो सुवादेशना जना थुकिया लिसे छि थौय थुगु ज्याजो जिहने न्याका जना छि बोतिकामी पिनिकु प्रस्तुति स्वेगु पाखे बने नजी दक्षिबेन हापा टप 15 छ तालाका दि म मेहालामी वेका ख अनिस राज श्रेष्ठ ज्यू वेकाय त दबुली लस्कु स्याना जना नाप टप 15 थेंके त ताला नदिगुली यको भिन्तुना न देशना जना लिसे वेकला हालत दि तेंगु मेख गुली स्वे खाली गुसलिजा थुगु मेया मेहालामी वो लेजिनामी ख इन्द्र व्यञ्जन कार्ज्यू अथे हे मेचोमी ख गोविन्दमान व्यञ्जन कार्ज्यू जास आजी टप 15 या नापाम बोटिकामी नापाङम मेहालामी अनिस राज श्रेष्ठ ज्यू या त लस्कुस्या गुलिस्वे खाली गुसलीचा छक्का छहेवया अन्ति जनालुवा गुलिस्वे खाली गुसलीचा छक्का छहेवया अन्ति
jona luwa guliswe रंग बोया वो थी सूर तनावनी रे रंग बोया वो थी सूर तनावनी रे आला छका चाहे वया आला छका चाहे वया अंती जो नवा गुलिस्वे खाली गुसलीचा छका चाहे वया अंती जो नालुवा गुलिस्वे तिमीला बिना वो थे जोवन फुनावनी रे तिमीला बिना वो थे जोवन फुनावनी रे आला छका मतिनाया आला छका मतिनाया अंती जोनावा गुलिस्वे खाली गुसलीचा छका छहे वया अंती जोनालुवा गुलिस्वे खाली गुसलीचा वारे चाहे वया अंती जोनालुवा चिता टप 15 हेदिंकिता ताला नदी गुली यो भिन्तुना सुबह हजुर आजी जजबिनीको प्रतिक्रिया नेनीको पाख्यो भने दक्षिबेन हापाजी राम सर तनियन्चना गथे जिल्ला सर थुगु परफॉर्मेंस अनिसिना हालदिको थुगुमे Kaya budi sor ale tal paskang balta awe kana pajini दैनी नर्भसनेस निसे गुली एक्साइटेड जियासँग हजुर एकदमै एक्साइटमेन्ट थयो पामोडले हजुर ग्यारेन जुया चाहिँ निवेज हैन तर थयो परफर्मेन्स ठिकै जुठे छ जज बाजबिसँग फिक्सेन्स फुदाइदी ओके आजी हाकन जी जज पाखे भने प्रतिक्रिया नेनीको पाखे जी गोविन्द सर गथे जिल्लामी वेकलाला देऊ अनिसी थौछि तस्क माल तस्क चीज जल्दन ला आखन चना ओली परफॉर्मेंस भी तस्क थाको चीज खा मलाई निन बले गुले मजा वइनी आखन चना व मिहाली जिम्मेवारी पुरै आयो तस्क थाको खा ओके लागि छिता आखनस खा जी भिन्तुना देसन चना यको सुवास निसे जी उतरा म्याम पाखेन कमेन्ट नेनी पाखे भने हजुर म्याम हजुर अनिस छिउ चाहिँ सुरताल एकदम बाला हल्दिउ बाला एको भेन्तुना ठुस्या बाला नाउनीमा जु थाउ ठुले ख बाला एकदम बाला सुबेमा हनी बपी जज बिन यो सुबादेसना छना न पछि त यो भिन्तुना नदु टप 10 थ्यांक यू त ताला न दिस न प भोट अपिल याना दिदना इनापिया जिता टप 10 थ्यांक यू यो सहयोग जी चाहिँ तामल भाषा जिता यकु भोट याना जिता ताक बित इनाबियन छ न
दबुली बोतिकामी पिन्ता लस्कु सियागु हे झोले जे हाकन धन दबुली लस्कु सियाना जना मिना प्रजापति जु झासा वेकायत तजिकला पथाना दबुली लस्कु सिया छि टप 15 या बोतिकामी मिना प्रजापति जु जी मिना प्रजापति पाखे जजल पाछक जे ठाउँ हाले दिनौ मे चाहिँ गुलिने पुसे चौ धयुटी ख थुकेपट्टि लेचिना दिमा चाहिँ आनन्द बज्राचार्य जु ख दासा थुके त म्युजिक बियादीमा चाहिँ राजु सिंह जु ख अल्ठुमे त मेहला दिमा चाहिँ सरिता साई जु ख गुलिन्हे पुसिचो छावाजे गुलिन्हे पुसिचो छावाजे तिमीलाई जाको स थिथि ख्वासया नुगले चोना थिथि ख्वासया नुगले चोना मतिना झीगो सकसे न स्योगो मतिना याना वो चोने पांगा वो सांझीगो न पुई जीगा ध्याने बने झंगा पंछी तिमीला वो सूर्य गसी मतिना ना पाचोने बले
तक्सिबेन हापाची त यो बिन्तुना दुधुगु टप 15 राउने थ्याङ्क यू त तालाका दिला सुबह नितुजी हजुर नापछि सुरु निसेजी याद आउँछन् दैनी मेलोडियस मेजगा हाला दिदु मला थाउना मेलोडियस तर तस्का हे बालाका मे हाला जना दिगु दु मला अथे हे आजि जज पिनिको प्रतिक्रिया नेनिको पाखे हो भने दक्षिबेन हापा गोविन्द युमल सर सुबह सर जी तस्का भाप्यो ज्या छारासा ठोमे तस्का थाको ठोमे हाले तस्का थाको ठोसरटा साहिना कठिन म्याल थिएका जिन अन्न तारिफिया नोखा ठो छिउ नेपाले छमा बालामा संगीतकार राजु सिंह या संगीत खा अले उले बालका शब्द न छि आनन्द बजाचार्य जोइदिला उले न्याय याना छि सरता जी हाल्दिला तर थौ वया थौ सायद गर्नु दर्ती वगन प्र्याक्टिस एन्ड्यु ठो मान्छे वया ठुली बालक मे हाल्दिल कि अनि तस्का तारिफिया छिता एकको भिन्तुना देसान्छुना कि छु मेगो पला सुथालामा सुबह यो सुबह छ अथे हे जी राम सर पाखेन कमेन्ट नेनिको पाखे भने थोड़ी बाल के म्याल दिले कि छिउ साले चाहिँ नि छौ सरस्वती चाहिँ नि दुबे जुठे चाहिँ जिटा चाहिँ नि तालका नि त्यसका बालका यो सुबह सर जी यो सुबह अथे हे जी उतरामा पाखेन कमेन्ट नेनिको पाखे भने बिनाजी छिउ स तस्का बाला ठुमे चाहिँ तस्का ठाको मे छि चाहिँ थन स्टेज एकदमै न्यायपूर्वक हाल्दिल यक्को बिन्तुना सुबहमा हजुर यो सुबह नब अपि जज पिन्त अथे हे चितान यो बिन्तुना दु नापछि सुकुमी भाजु मेजु पिन्त छिगु पाखे भोट अपिल याना दिदै नाप्या जोजोलोबा जी मिना प्रजापति तो चाहिँ त्यो टप 15 लामो जी हम बोतिकामी आ त्यो टप 10 यो लागि न छिपिनोपरि भोट यकै जरुरत जुजुले भोट पनि त थन न्यनि वया जो स चाहिँ यदि यले ढका थासा चाहिँ जिता भोट याफै जो भोटिङ कोड का NI 007 सुबह हजुर यो सुबादु नाप टप 10 थ्याङ्क यू त न तालाका दिसा यो बेस्ट विशेष न सुबह अबुली बोतिकामी पिन्ता लस्कु सियागु हेछोले जे हाकन थाना दबली लस्कु सियाना चना विजय महर्जन्जु लिसे वेकला थौ हालाती देंगु मेख मंगसे मंक बाजाइले वे लिसे थुगु मेया मे हालामी जुयादी सुलेन्द्र साक्यजु थास दबली लस्कु सियाना चना विजय महर्जन्जु या त हलिमे नापाङ खुसी नेवा आइडल ज्याजो न्यागा चाहिँ न्यागा चाहिँ छिटा चाहिँ ठो डबु बिहा छि प्रतिभा किनु ठ्या बिउली चाहिँ छि गोसा खलट फल्गुन इभेन्ट एउटा चाहिँ यकु सुबह अझ मालक यहाँ हुनुहुन्छ चाहिँ भिन्दुना बिहाचना आज सुलेन्द्र साकेजु यो चाहिँ मंसे मंकावे टाउपडी छपु म्याल निङ्गित रचना ठौ मंगसे मंका बाचाइले वे छंगो मन सकता हेले ना पांजी जोवे खागु खा लावे ता मंगसे मंका बाचाइले वे नापला नापाङ्गु खाना छगु अजु चला मजुसे मगागु आयागु पाला नुगु तसुजुला हाय नापाङ्गु नापला नापाङ्गु खाना छगु अजु चला मजुसे मगागु आयागु पाला ढुगु तसुजुला मंगसे मंका बचाइले वे
लिहावनेजी खुरुक छङ्गु मिखा रूप क्याङ्का नेला चाव मला चोले गनवन जुई धक्का हाय लिहावनेजी खुरुक छङ्गु मिखा रूप क्याङ्का नेला चाव मला चोले गनवन जुई धक्का मंगसे मंका बाजाइले वे छङ्गु मन चाकता नेले ना पाँजी जोवे खागु खा लावे ता मंगसे मंका बाजाइले वे छङ्गु मन चाकता नेले ना पाँजी जोवे खागु खा लावे ता मंगसे मंका बाजाइले वे सुबह हजुर तस्का हे बालाको मेहाला दिला मंगसे मंके त बाचाइले वे आइनि ती बाचाइले चाहिँ गना जाइदि म तिनी नाप मंगा छ मंगा दिसा छि थम मंगा दिसा मलाई नेवा आइडल जी जगा मंगा दिसा परे नि वर्ल्ड मंगा जनुडु नेवा आइडल जी dia चाहिँ आई लागि चाहिँ मंगसे सुई मंगसे न उनी चाहिँ प्लान मर्निका ओके आजी जी जज पिनीको कमेन्ट पाखिन हो भने ला मंगसे जगा गुली चुस्ने हो मलाई छि रियालिटी न भने मला दक्षि बिन हापा राम सरे त कथे ताल बेकाय मी होइकैप्टी मेला एकदम बाला सन बाला पटी चा ठुके मेरो फोर्स त नि छिउ ग्रुप फोर्स माउका उल ज ख मेउ छिउ सन बाला टाइम न बाला वे छौ च कमजोर मेरो एकदम बाला सुबह यो सुबह अथे हेजी गोविन्द सहायता थौ मे बेकला हालदिको कथे ताल जितना बाला ताल अथवा सायद वकायो सरे बच्चा पावर खनमरु स्केल ना जेफु थोबच लो स्केल लाना न वकन चाहे ज्यान थका मुफ्ता पछि लो जुल ठिसके पछि स्केल बढेको जो अझ बाले ठोमेका तर ठिके समग्र धामल आसा ठोमे बाल खाल्दियो दो जुयको सुबा अथे हेजी उतरा माम पाखेन कमेन्ट नि विजय जी हाल्यो लटस कम्बाना वे पति च सल्यो पति च पावर बजै च पावरफुल मजो ले ज क मेरो त कम्बाला ओके आजी निवापी जस पिनीको कमेन्ट ननिने धुन मला ना प आजी न तस्का बाबालाको मिया हालजना दिगु दु थु कथा जी टप 15 न छि थेंका दि दुंको गुदु यको यको पिन्तिना न दु आजी सोकमी भाजुमी जु पिन्ता छु पाखे भोट अभिलियाना दि तनै नाप्या जजलोपा जी विजय मर्जन नेवा आइडल सिजन 2 या टप 15 के थिन्दा तालाकी फुम छमा गोटिकामी जे हालको मे यदि छिपिन्ट बालाको टाको खासा जित यको भोटेना सपोर्टेना टप 10 थेंगी त ग्वालिना दिदिया भल्सकया जे माबे जे नेवा आइडल हजुर नापछि टप 10 थेंका दिसा जीवले वही भला साधु छिता युको बेस्ट विशेष सुबेडो यको टप 15 राउन्डे बोटिकामी पिन्ता लस्को सियागु हे झोले तलखेला मम्मी म बोटिकामी ख वेक छ म यंगेस्ट कन्टेस्टेन्ट ख थुगु नेवा आइडल सिजन 2 या हजुर सिका पिन्सा गेसियाना हे दि धुंकलजी वेका ख हना महर्जन तासा वेका एतना थुगु ज्याजो छ थुगु दबुली लस्कुसिया थुके हेजले थौया थुगु ज्याजो छ वेकला हालदि त्यंगु मे ख छ हे वैगु आशा सोरे नाप थुगु मे हालामी जुयादी एन्जिला सिंह श्रेष्ठ ज्यू लिसे थुगु मे या लेचिना मी जुयादी छि जज गोविन्द ह्युमजु हासा मे चोमी जुयादी हरिहर राजभण्डारी जु चासा आजी दबुली लस्कुसिया हना महर्जन जुयाता अनि बपी जस पिन्त जुगुडु नुग्लानेसे जुजुरपा
छन्ता बुला वे जगतली बाट जय गया गाचो बिना ल्याको कला सुपाचा छन्ता बुला वे जगतली बाट सिरी सिरी बस सुर लुगाजी गो कुछ चला सिरी सिरी बस सुर लुगाजी गो कुछ चला लुगाजी गो कुछ चला चाहे वैको अस सुरे बैसचा चांदला स्वाखना प्याखा हुला नन्या गुप्ताले है कचुन छले ग्यंका चिमी पोंब गोरे स्वाखना प्याखा हुला नन्या गुप्ताले है कचुन छली ग्यंका छिमी बोंब गोरे हिले न पादो मछला जोली न पमाला हिले न पादो मछला जोली न पमाला जोली न पमाला चाहे वैको ससुरे बैसचा चांदला चाहे वैको ससुरे बैसचा चांदला समायना पिया चुना चाहे जिगो प्राण समायना पिया चुना चाहे जिगो ससुरे बैसचा चांदला सुबह हजुर बोतिकामी पिनिगु तस्का हे बाबा लागु निबोया सेगु हेजुले जिसा नक्तिने जका हना महर्जन जुन तस्का हे बाला कमे हाला दि दुंगु गुदु आजि जज पिनिगु प्रतिक्रिया निनिगु पाखे वने दक्षिबेन हा पाथुगु मे या ले चिनामी गोविन्द हुमजु पाखे वने हना तस्का बालको मियाला तस्का चिज जुल ठोनो मियाला ठाको ठमेना मेरा कामा निला टाइमिङ ठ्याक्क वेमा ओ छवे तो म फिक हाल तस्का यो रचिता हजुर यो सुभा सहायता अथे हेजी उत्तरा माम या कमेन्ट निनिको पाखे भने गते ताला नाम जिता जी हना बहिनी हामीलाई चिकी चिरा मचा तस्का बालका हाल अति म यहाँ आस होपै मरोछु ओली हालिला रे तर ठाकु न मेक बाला एको भिन्तुना दु अथे हेजी आ राम सर पाखे कमेन्ट निनिको पाखे भने दक्ले पहिलालाई छि हिमो जित्ने जिन्दकले मटे तारिख या छारा सँग गएको संगीत तस्का बाला अरे वो संगीत चाहिँ वो बहिनी हना गुली चाहिँ नि संगीत त गुली चाहिँ नि प्रमाणित याना मियाल वो तस्का बाला का ठुली वर्षेन ठुली ट्यालेन्ट टुली चाहिँ बालको मेलोडीहरू सायद चाहिँ कमै मस्ते छ मेलोडी जी छि त एकदमै लाइक नि हजुर यो सुबाजी हनी बबी जज पिन्त अते हे यो सुबा तस्का हे बाबा लाकम या आलोचना दिएको दु टप 15 ठेंगा दिएको दु अझ टप 10 ठेंगा दिमा मला लाप छि थयो बाबा लाक मिया हाला दिएको दु छि सुकमी भाजु मेजु पिन्त न तस्का हे या चंगु दु आथु कथा हे भोट याना दि त भोट अपिल याना दि त नै नाप्या
Kenas ko jiguna na moharjan khapinche la paki. Ji ala gumi pinta bala tagu khasa jita botia ta ina pena chuna. Subai. हजुर यो कोहीको शुभाची त न टप 10 ठेने त ताला नदीमा यो कोहीको बेस्ट विशेष छ त Subai. शुभा बोधिकामी पिन्त लस्को सियागु हेझोले लस्को सियाना चोना अशेष महर्जन जुया त लिसे वेकलन थौ हालादी त्यंगु मेख ए जी यम थुगु मेया मे हालामी लिसे लिसे लेचिनामी जुयादी पुष्पराज साक्यजु लिसे पुष्पराज साक्यजु छिगु नेवा आइडल सिजन 1 या बोधिकामी न जुयादी अथे हे थुगु मेया मेचोमी ख सुरेन्द्र तुलाथजु थुगिया लिसे दबुली लस्को सियाना चोना अशेष महर्जन जुया त Kulika madusa tapakanya thewusa Chaji kulika madusa tapakanya thewusa Changgul manti ya kachaji Changgul manti ya kachaji Nila chune e jiyo ma e jiyo ma e jiyo ma e jiyo ma जिंदगी है जी छंता पिया यो माथा का जी छंता लिया हो जिंदगी है जी छंता पिया यो माथा का जी छंता लिया कि पल थक खासा जिले तैमा कि पल थक खासा जिले तैमा थोनो गले जिगु चाहे क्षमा ए जियो मा ए जियो मा ए जियो मा ए जियो मा न सोरे जिगु तन्गु मखु हाय रे तो जिंदगी न फुगु मखु हो आस न सोरे जिगु तन्गु मखु हाय रे तो जिंदगी न फुगु मखु जीवन काची बरु छन्त पिया चोने जीवन काची बरु छन्त पिया चोने पल्क झक सावै बिउ चाजी गुन्याने ए जियो मा ए जियो मा ए जियो मा ए जियो मा सुबह टप 15 बोधिकामी पिनिगु परफॉर्मेंस सेगु हेझोले छि अन्तिम थुगु टप 15 या अन्तिम बोधिकामी अशेष महर्जनजु वेकलन मेहालादी थुंकु गुदु नाप वेकलन भोट अपिल यागुला बाकी हे धनी दक्षिबेन हापाजी जज पिनिगु प्रतिक्रिया नेनिगु पाखे भने दक्षिबेन हापा उत्तरमा
अशेषजी चाहिँ यो बालका हालिदिएर थेथेटु प्रयास याना जास टप 10 न चाहिँ थेथेटु याना हालिदिस बाला यो बाला यो भिन्तु नाडु यो सुभामाम अथे हेजी गोविन्द हिमजी यातन कमेन्ट याना दिता इना व्यञ्जना पक्कम गायक ख असेस मे हरिउरी उन्न गुन्डेमा ख वजी खना अरे छि मे गुली दुबेजी हाल्दिन नि ओ त तस्क यला सले छिङ जाउ जाउ सपिकन दिला त तस्क यला एकदम सुबेस खन छु गोल्डन म्याकडो सला आग्नस क छिता बि मास्ते टप टेन लागि एकैको छिता पिन्तु न देछ एकदम सुबेस एकदम यो सुवास अथे हे राम सयातन गथे तल बेकायमे दया दिदै नाप्या अल्ल मल्ल सारका ढाँसा ओरिजिनल म्याल्छौँ लागि डुप्लिकेट म्याल्छौँ जी वे ठीक मुफ्त छु अयो बालको म्याउ जिल तारिफका एकदम सुबेस एकदम हजुर यो सुबा दे सकला हनी बपी जजबिन त नाप चिता न यो सुबा नाप यो भिन्तु नाना देछना जना हजुर वेकला बाबा लागु मे हाला थौ टप 15 राउन्ड तक थेंगा दि धुंकु गुदु अथे हे टप 10 राउन्ड नै न छ वे असिस महर्जन जु या त खंके मास्ति वसा वेका त भोट याना दि त इनाप्यञ्जना अथे भोट अपिल याना दि त असिस या त इनाप्यञ्जना जो जलपा आक्न छक जी हालोगु मे आक्न बिन्द बाला टास यो टास चाहिँ जित चाहिँ भोट ना बित यको ग्वालेना बित इना बिना जना आ जियोपटे भोटिङ राउन्ड चाहिँ आठो जी टप 15 जुल आ जियो त जिगो चाहिँ टप 10 अनाजको थरस फेउ खस चाहिँ जित चाहिँ भोटना बित ग्वालेना बित इना बिना जना सुबे यो सुबा असिस नाप यो बिन्तुना नाप शुभकामना तुको टप 10 राउन्ड थ्याङ्क त ताला नदीमा यो सुबा हजुर उतरामा नाप नाच गोविन्द युम जुन ला दया दिल जीवती सङ्गीत मियाला दियो का दया दिल ओन सुरी लागा मला वेकला थै अनुभव लागा नेंगा दिला जित इना दिला मला नाम उतरामा बाखे गोविन्द ज्यू सर या त लुमङ्की बले गुकठा लुमङ्का दि वेक नाप ज्याना दिउपति ई लुमङ्की मासा गुकठा लुमङ्का दि हजुर यो सुबा ज्या मजाबले ये निमदाई गौतम आनन्दर हुए कहना गोविंद जी ते छे बना हाउ खास का अल छे चनाना सेनाउ ख नलिना चित्रकार जुल ल काउन बिले ये टाइमिंग बिले मजो मुखला 10 सेना बिराई तले ओया हावाले छन त जी सेना बिरिया अले तो पासा ओ दिन वेतिनी न जी सेना खाउ त अलिलि पाउ रिमिक्स हालका तर नलिना चित्रकार ये छौ चाहिँ ओया कहना द यो कोयाका मिडिया यो कोया लुमङको का जी मन्य सामी पास पि सधैँ जिउ टिचर ख डबालको सेना बिउ उठाइ मुला तर ओका छ राम सामी जी न थे ठुले साले ठक्कले थेरका जिउ मेमोरी चाहिँ मोरका जी चाहिँ उले ता म फमुला जे म त ब्ले यानो तर आटको कन्टिन्यू दु तर भगवानी कृपा छिक पिन्यु माया आटको जी कन्टिन्यू ल्याउन जना यो सुबा छिक पिन्द हजुर नाप गोविन्द सर नापाए छु अनुभव इनादि वेक लिसेरै जे मचाउले चाहिँ छे चाहिदियो होला छे छाया आ गुपटी मेसेनो रे दल लो मना मला नपाउँछना चाहिँ थे सेनो रे चाहिँ लुमका गु सेनो रे लो मनका तर नपाए ख निपि जी अबले मी हालो थी छको चलो के गजलु आँखाको भाकाले ताउटी में ख गजलु आँखाको भाकाले किन मलाई बोलाइदियो किन मलाई बोलाइदियो जिताला लोमन नंकला जिताय लोमन नंकला अले खै सिलसिला थौ नेवा आइडल जिउ हलमे थोइ चौडु ठुकेया सञ्चालक फाल्कन इभेन्टिया नाय मनोज नेवा खड्की थौ अठे मनोज नेवा खड्की जो मुख थौ मेना पनि स्वापुडु सासा ओ समयले मनोज जी छौ फिल्म देखु खा अधुरो प्रेम अले थौ मे
मनोजीव लागि ठोसे नि फिल्माङ्कन जोखा ठाउँ या जिता लुमस होला कि मनोज नेवार हेम्म हुने बिरुवाको चिल्लो पात घटाइ नि मलाई वेकेको ठुजाउ गुण देचौ खनिसा खानी अब वेकन नेवा आइडल चलाट पिगन बिल ठो या अले अले उयो उयो डेनी पटी चिसला झिउ नेवा टेसनला वेकैतला चाहिँ नि एकदमै चाहिँ नि सम्मान दिमा एकदम उयो त उच्च स्तरीय रे ठेकीमा सारा ठाउँ चाहिँ नि नेवा आइडल लगा ठाउँ चाहिँ नि हलिमे बेबे यामे छिन मनोज नेवा ख इसिया वेकट साथ बिया चलन दिउदु अन्जिता हजुर यो सुबह ने बापी जज्बी वेका पिन्छ उ इले पति निसेका या ठाउँ त कयपति मेमोरिज यादगार याना दिल लुमङ्का दिल यो सुबह ना प जितना वो इले यंका दिउ थे जुला जी सन इमेजिन याना चना दुते नि थे जुला जी छिका पिन्छगु थाया जना दिल नि मला उ बोले जिना लुमङ्का जना ओ बोले अथे जुला जी रेगा जिना इमेजिन याना चना दु तस्का हे नि पुसन छि अनुभव त इना दिल यो सुबह जिसा मस्यु खाना जिसा ठाउँ सिके फता नेनी फता तस्का हे ने पुसना अते हे ठाउँ थुगु ज्याजो छ पहा जस कथा छाइदे गुदु अति काहे लोकाउ हा म वरिष्ठ मेहालामी हनि बम भाजु जुजुकाजी रञ्जितजु वेकल ब्रिकम सम्बत 2022 साले रेडियो नेपाल भाषा समाचार प्रसारण लिकागु विरोधी जुगु भाषिक आन्दोलनले सरकारिया नेपाल भाषा दमन नीतिया विरोधे ज्याजोले मेहाला संगीत क्षेत्रै प्रवेश याना दिगु ख लिसे थुगु हे साले वेकल रेडियो नेपालले भोइस टेस्ट पास याना जीवन दबु ज्याजोले मेहालेको याना दिल थुकठाउँ ठाउँ तक सेवले वेकल नेपाल भाषा नेपाली भाषा मैथिली भाषा भोजपुरी भाषा मुक्क याना पेसल सया मयाक वेकल मेहाला दिथुको गुदु अथे हे वेकल छिन्निगु सकिपा मेहालेगु न याना दिथुको गुदु गुकी मध्ये सिलु फुमरी इत्यादि ख वेकाया कृति मध्ये मोडर्न सङ अफ जुजुकाजी रञ्जित स्वेनगु काली गण्डकीको पानी इत्यादि न ख अथे हे वेकायता गायन क्षेत्र योगदान याना दिगु उपलक्ष्य वेकायता आपल संस्था पाखे वेकायता अवार्ड पाखे छापी धुको गुदु गथेकी वेकायता गद्दी आरोहण रजत महोत्सव पदक अथे हे इमेज अवार्ड नेपाल भाषा 2061 वर्षया उत्कृष्ट मे नाप मै कोइली देवी पुरस्कार 2070 साल अथे हे ट्यालेन्ट अवार्ड नेपाल भाषा मे 2059 साले अथे हे बजर शिरपा अथे हे भक्तपुर साहित्यिक समाज अभिनन्दन अथे हे वेकायता दान्य हिरा जीवन काछी शिरपा पाखेन छापी धुको गुदु अथे हे वेका बारे धामल हासा वेका 2039 साले मेकानिकल इन्जिनियर या रूपे नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जागिर प्रवेश न जियादीको ख थुकथाउ वेका संगीत खेले जकमखु वेका प्रोफेसन रूपन तस्का हे लोकौहामा तस्का हे योगदान याफुम व्यक्तित्व ज्यादी जासा वेकायतना थमे थुगु ज्याजो स हना बना तसे लस्कु स्याना जना वेका ख लोकौहामा म्याहलामी जुजुकाजी रञ्जिजु ज्याजो रिस्ट लस्कु स्तस सुबादो अथे हे आछि मेमो बोतिका मियातना थानादाबुली लस्कु स्यागुजी वेका ख विधान तुलाधर लिसे वेकला थौ हालादी तेंगु मेख चिकु धादा चिकुला फुत हे थुगु मिया मेहालामी जियादी वेका ख शैलेन्द्र तुलाधर जु चासा आछि थनया थुगु ज्याजो स मेम बोतिकामी मेम मेहालामी वेका ख विधान तुलाधर जु वेकायतना दबुली लस्कु स्या धाधा चिकुला फुत तानो धाधा बर्खा चिकु धाधा चिकुला फुत तानो धाधा बर्खा हिन छमथु मेजु चिगु मने अमरका हिन छमथु मेजु चिगु मने अमरका चिकु धाधा चिकुला फुत तानो धाधा बर्खा
खाओ मेजु जिता थथी पिका तैगु जतलवा के मागु खला खसा छका दैब्यो ही सुखे खाओ मेजु जिता थथी पिका तैगु जतलवा के मागु खला खसा छका दैब्यो गुली जका पिया चुने मंसी जका मंका गुली जका पिया चुने मंसी जका मंका इन छम तू मिजु जिगु मने अमरका इन छम तू मिजु जिगु मने अमरका चिकु धाधा चिकला फुत तानो धाधा बरखा बचे बजा तल की नुगले कथा कैगो ही पाया लगन वलकी नुगले स्वा हुईगु बचे बजा तल की नुगले कथा कैगो बाबा लपी एक दशा छहे जितयलका बाबा लपी एक दशा छहे जितयलका इन छम तू मेजु जिगु मने अमरका इन छम तू मेजु जिगु मने अमरका चिकु धाधा चिकला फुत तानो धाधा बरखा चिकु धाधा चिकला फुत तानो धाधा बरखा इन छम तू मेजु जिगु मने अमरका इन छम तू मेजु जिगु मने अमरका चिकु धाधा चिकला फुत तानो धाधा बरखा हे सुबह आजी जज पिनीको कमेन्ट ननिनेको पाखे भनेको चाहिँ दक्षिबेन हापाजी गोविन्द सहायता कमेन्ट याना दिँदा इना व्यञ्जना को भित्र देशना सुबह नक्तिनी मिहाल्दियो त तस्कन एपिसोड नि ओके लिसी लिसी चिप्या खानो लिया दिला हजुर द तस्कन बाला तल सुबह त भिन्तो न दुचिरा एकको सुबह लिसे उत्तरामा म्यातना कमेन्ट याना दिँदा इना व्यञ्जना विधान जी छु चाहिँ स होला दको बाला एकदम बाला ताल एकको सुबह तुम्हें नापना पजी हनी पम जुजुका जिरन जुजु यातना कमेन्ट याना दिँदा इना व्यञ्जना नक्तिनी हाल्यौ छु बाला जो ओरिजिनल आल्टा सुना द बाला थेन्ताला एकको छिटा सुबह दो प्रगति हो कामना दो लिसे राम सहायतना कमेन्ट याना दिँदा इना व्यञ्जना अब गयो खला कसला दल टस्क एकदमै जे दान स्यामा छ वेको गो परफॉर्मेंस दो मियाला गो परफॉर्मेंस केन्दी जे जुगतन मास्यो वेखान छिउटी स ताल द टस्क यो ठुले सुबह दुसार हजुर जज पिनीको तस्काई पोजिटिभ कमेन्ट भयो चंगुदु गथे जे चंगुदु गथे एक्सपिरियन्स जे चंगुदु जिता जी फर्स्ट डे चाहिँ बच्चा नर्भस थिएँ जुगु जी जित्तान चाहिँ अहिले म मे हाला ओरा चाहिँ न्याउने जी थो बच्चा जी सन जो बसे जुया छ अहिले गथे जुई धाया जुता काइ छ नि अहिले जज पिन्सन पोजिटिभ कमेन्ट याना दिला एक आजी उके नीति चाहिँ आजी थमिसा कन्फिडेन्ट तान छैन हजुर लिसे आजी हनी बपी सुकुमी बाजु पिन्सु पिन्ता भोटिङ अपिल याना दितना इना व्यञ्जना जोजोलपा सोयाचुपी भाजु मेचुपी जी विधान तुलातर नेवाइडल्या
नेवा आइडल सिजन 2 या छमु बोटी कामी यदि जी हालिगुमे चिकपिन त बाला दासा चिकपिन छ जित भोट याफै जिगु भोटिङ कोड ख NI005 जी आशा बलासा काया चिकपिन छ जित फया फक्को भोट बिया आ जित मेगु राउन्डे थेंगे त मदत अथवा ग्वालिया गुदाया जी आशा बलासा काया सुभा जे मामा हजुर यो सुभा नाप यो बिन्दुना टप 15 ने थेने त ताला त नाप टप 10 ने थेंगा दिदका न भला सकाय छ बेस्ट विशेष न हजुर जी छ तस्का हे बाबा लागु मे नेना चना गुजुला तस्का हे मन चचा धागु मे नेना चना गुजुला खतु थौकने इ धागु खसा मोनी चन्तिया इ मन चचाला आथे धाइ गुजुला नाप जिगु नेवा आइडल सयजना दिया अझ मन चचा थाल जी धका न भला सकाय जना थुकरा हे बालागु मिनिङ निगु निन्ति थाना डबली जी लस्को स्याना चना आश्रय रञ्जित ज्यू जोजोलपा हने पपी जज पिन त जोजोलपा जी आश्रय रञ्जित चिकपिन युनि हने जी थौ सिन्तली मे जो जी ना पवोसा धागु मे हालत नगु ह अले थोमेया ले चोमी चाहिँ पृथ्वीराज साक्के जो मे हालमे जुजु बज्राचार्य जो अले म्युजिक अरेन्ज याना दिमा चाहिँ दिपेश सिंह जो पहिला हाल दिम न छि पृथ्वीराज ख पहिला मे हाल दिम हजुर लिबतिनी छि जुजु जी हाल हजुर हजुर सिन्तली में जुजी न पवोसा दुरु छन्त ख्वासी काटे सिन्तली में जुजी न पवोसा दुरु छन्त ख्वासी काटे ढाथे जी न पछावल धासा हङकङ बैंकक चाही काटे ढाथे जी न पछावल धासा हङकङ बैंकक चाही काटे सिन्तली में जुजी न पवोसा दुरु छन्त ख्वासी काटे क्रीम पाउडर बुकाटे नुनु फैशन या काटे हे क्रीम पाउडर बुकाटे नुनु फैशन या काटे ग्वाली दुगुला कान्हाका छन्त निनी नुरोड चाही काटे ग्वाली दुगुला कान्हाका छन्त निनी नुरोड चाही काटे सिन्तली में जोजी न पवोसा दुरु छन्त ख्वासी काटे बागमती न लिखता न्याका लोया मध्यायत नौआ के हे बागमती न लिखता न्याका लोया मध्यायत नौआ के उलिया नाना माजिल धासा गाचो झोना सालयंके उलिया नाना माजिल धासा गाचो झोना सालयंके सिन्तली में जुजी न पवोसा दुरु छन्त ख्वासी काटे सिन्तली में जुजी न पवोसा दुरु छन्त ख्वासी काटे ढाथे जी न पछावल धासा हङकङ बैंकक चाही काटे ढाथे जी न पछावल धासा हङकङ बैंकक चाही काटे ग्वाली दुगुला कान्हाका छन्त निनी नुरोड चाही काटे ग्वाली दुगुला कान्हाका छन्त निनी नुरोड चाही काटे उलिया नाना माजिल धासा गाचो झोना सालयंके
उलियाना नमाजिल धासा गाचो जोना सालेके सुबह हजुर तस्का हे बालाको मियाहाला दिलाला तस्का हे नेपुको मियाहाला दिला जिला अञ्जना प्याहलीला छिया छिया जिया चौमला तर याथि सानो तस्का बालाको मियाहाला दिला जी जसबिनीको प्रतिक्रिया निनीको पाखि नवने दक्षिबेन थापा गोविन्द युमजु कथिताल मेधौ थोमेला अठे बाला शब्द निसे कया संगीत निसे कया मियाल दामन बाला बिरुदाजी वगडे छिसा थौलो मगजोना वगा तस्का नेपमबटी तर वगा ठाउँको नेताला चुन गन्दुखा मसिला तर थौची आश्रयजी थलमी हाला वगा छोर लुमक्यु छिता छौ होता बेदला थौची स जिना अझ तस्का मिला जम पासका जे लुमोसना आश्रयजी छे चाहिँ पृथ्वी त हल्दिमे तस्का न्याय न हल्दिला जिता तस्का यला सुबह स यको सुबादु लिसे जुजुकाजी सहायता न थौय थुगुमी वेकला हादिगुमी गतेताल थायदि तै नाप्या थोमिया ओरिजिनल सुरिम गायकला जी मसिउ ख तर जुज बज्राचार्य हालटाउ चाहिँ जी सिउ थोमे आश्रय यो सय बाला एकदम बालका हाल दिउदु अझ जी सुसुला सुझाव बिरास पछि फोर्सफुल्ली म्याली मागला पनि स पाटलो जुइको म्याला थवै किसमा हालिदियो ठोमे ठो छाडा लोक फोक विषय आधार टिममा जो ने त्यो कि ठ किसमा हालिदियो एकदमै बाला जो ओके छु डाटा दु खाय मखो एसन त बे छुगो क्षमता त सोया छि अझ बाला खालिफो उले गुली फोर्सफुल्ली गुली न्याइफुगा मन चाहिँ प्याखान लुइथेन जंगा हालिमा हो उ बचा मजो ऐसा तो एकदमै बाला एकदमै चोचा बजो छु एबिलिटी सोया चाहिँ त बटी कमजोको जुठ्यान जको चोंखा न त एकदमै बाला छिटस यको शुभकामना दो सुबह हजुर यको शुभ न पौ उत्तरा मामे त न गतेताल मे धया दिता इनाप्या आश्रयजी नपान हे मोसिउ मुला वे कना न्यागुमे न बालका आउजी न्यना निमी छवे प्रोग्राम हे उनले तर थोन तस्क बाला ठठे टुय बालका आला अठ्यान दिस टप 10 ट्याका दिस जो यको भिन्तु नदु सुबह मैम यको सुबह देसना जना न पजी राम सहायता न थौ बेकला हलदिको मिगते तल थाया दिदैन प्या थमे तस्क युट्युब रिमेका नबा एफएम न यको चाहिँ बजे जुक्ति मेका छि किजाना म्याउ तस्क बालाता सुर्न लगे जो छिउ चाहिँ भरि चाहिँ पर्फर्मेन्स दुनी गु चाहिँ डाइस दुनी उ पटी चाहिँ मगा ठेछ मेउ डक्कै चाहिँ पर्फेक्ट सुबह हजुर यको सुबह सकला हने बपी जस पिन्द न पजित छ नि सनी निवास होला सिन्तल मेजु दुकि मर आतके चाहिँ मर ओके आ थौ मे हाला दिदुंगा चाहिँ सिन्तल मेजु बि लाइन कसे जिजुलका छ हजुर आई एम होपिङ सो ओके नाप भोट अपिलियाना दिदन इनाप्या भोट अपिलियाना ल्यु न आया दिसा मला हजुर जोजोले पासकले जी आश्रय रञ्जित यदि चिकुबिन्त जी हालो में बाला तासा जी तो वोट एना दिफै जिगु भोटिङ आईडी ख एनआई 004 सुबह यको सुबादु नाप यको भिन्टु नादु तुगु टप 15 राउन्ड थिना दिला नाप टप 10 राउन्ड न थेंका दिसा यो बेस्ट विशेष सुबह सुबह हजुर जी थौया थुगु ज्याजो धागो खसा टप 15 राउन्ड या नापांगु बोजी स सयाको जुल थुगु बुएजी स तस्का हे बाबा लागु बोटिकामी पिनिगु परफॉर्मेंस न सयाको जुल थज्यागु हे परफॉर्मेंस जी मेगु वाले न सेगुला बाकी हे दनी नाप मोनी लस्ता जाक हना दितना इना पेन्चना अथे हे मोनी हनेगुला दहेदु नाप जिगु बोटिकामी पिन्त भोटियागु धासा लोमंका दिमतनी जी बोटिकामी पिन्त भोटियागु नीति प्रभु पे ऐप डाउनलोड याना दिस नाप वेका पिन्त भोट न याना दिस लिसे वेका पिन्त आपला मतिना न बिया दिस अथे हे जिगु थिथि ज्याजो त थिथि बोत जिगु सोशल मीडिया गथेकी फेसबुक यूट्यूब च्यानल न दु उगु फेसबुक यूट्यूब च्यानल सोया नाप लाइक कमेन्ट न याना दिस नाप यूट्यूब च्यानल त सब्स्क्राइब अथे हे वेका पिनिको भिडियो यात न शेयर याना दिता इना प्यान्जना मेगु वाले हाकन जी नाप्लागुजी थौ या त बा सकलसित सुबा जेमा भा नेवा आइडल
सपोर्टेड बाय दिस होम फाइबर नेट, एक सही कनेक्सन। DHI होम अप्लायन्सेस, छुट्टै छ है। डिजिटल भोटिङ पार्टनर प्रभु पे, वालेट अब मोबाइलमा। भेन्यू पार्टनर टेम्पल प्यालेस क्याफे, मरु प्याफल। नेपाया संगीत ख्या नेवाता जिलजी वेगु छगु त धंगु दबु नेवा आइडल हलिमे थ्वेकेनु नेवा आइडल नेवा मसिका बेनु नेवा आइडल सकल नेपामिया नेवा आइडल नेवा आइडल नेवा आइडल नेवा आइडल नेवा नेवा आइडल